Inicijativa dostala potrimовку opštini Verbas, ktorá by vyrobila projekt po među skulsku opštinu i dala počatni milion dinari, a vodi Vojvodini porihtani obezpečic 2 milioni dinari potrebni dozvoli za vybudov dražki na jih žemi. Biciklistична драшка, котра би пов'язала Вербаз і Кулу, була би длугока 8,5 кілометри, а була би перша фаза предвидзене вибудови регіонального biciklističnog korидora коло канала Baja-Bečej. За вибудов потребни веќе 35 милиони динари. To su izuzetno velika sredstva i pretpostavljam da će se... To винімково велики средства і предпоставljam, že še bude robiť u etapoch, pretože lokálni samoupravi nemôžu sami. Bar zvažne, že by še združili opštiny Verbas, Kula i Srbobran, bo tak projekt dostane na značnosti. Nazdávam še, že nás pokrajinski i republične instituciji prepoznaju jak ozbiljnu inicijativu i že nás potrimajú na najljepši možljivi sposob. Тота biciklistična dražka medzi Verbasom i Kulu була би хасновита и безпечна за тих, котрі ще на бicikli voža rekreativno, a пов'язала би індустрійні зони, та би і роботніки могли на bicikli odходити на роботу, а тиж і средньошколці до школах.